Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Mohlankedi phethiši kgorong ya sephodisa Cedric Nkabinde o file bohlatse pele ga komiti ya palamente ka tsela yeo tona ya maphodisa Senzo Mchunu a ilego a nyaka dikeletšo go Brown Mogotsi tšeo di amago mošomo wa gagwe wa semmušo. Mokgatlo wa ANC o amogetše sephetho sa Malusi Gigaba sa go ema ka thoko le go itokolola mešomong ya gagwe ya sepolotiki. Malapa a hlogo ya sekolo le mohlankedi wa tshepedišo ka sekolong bao ba hlokofetšego morago ga tiragalo ye šoro ya go thuntšhwa sekolong sa tlase sa Inxeweni go la Thembisa ka Ekurhuleni ba nyaka toka e phethagatšwa. Thobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye ke Nkgadimeng Kekana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Rakgwebo wa ka North West Brown Mogotsi o tsošitše dipolelo di gana go fela komishining ya Madlanga morago ga gore a amogele gore o boletše maaka ka tlase ga kano gomme ka morago a ganana le seo. Ge a tsebišana ka labobedi Mogotsi o itsebišitše ka la gore ke yena tshebi ya maphodisa gape o loma bohlodi tsebe e fela lengwalo la gagwe la boikano le laetša gore o šoma kantorong ya tona ya maphodisa. Ge a hlaloša mararankodi a Mogotsi o rile o boletše maaka go šireletša gore botse ke yena mang gomme ge a gatelelwa ka dipotšišo o ile a kgopela komišene gore e kwešiše gore ke ka baka la eng a bolela maaka. Mokgatlo wa ANC o lebogile Malusi Gigaba ka go ipeela ka thoko mešomong ka moka ya gagwe ka la gore seo se bontšha maitshwaro a mabotse go gola le go šireletša seriti sa mokgatlo. Gigaba yo e lego leloko la peleng la komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC le tona ya peleng ya mešomo ya setšhaba o tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Palm Ridge ka Johannesburg go tee le balatofatšwa mmogo naye ba bane maabane le molato wa diranta tše dipilione tša dithendara ya Transnet. Ka bjale ke leloko la palamente ebile ke modulasetulo wa komiti yeo e ikemego ya sešole. Mohlankedi phethiši kgorong ya sephodisa Cedric Nkabinde o file bohlatse pele ga komiti ya palamente ka tsela yeo tona ya maphodisa yeo a lego matšatšing a maikhutšo a wa ekgethilego Senzo Mchunu a ilego a nyaka dikeletšo go rakgwebo wa ka North West Brown Mogotsi tšeo di amago mošomo wa gagwe wa semmušo. O hlalošitše ka fao a ileng a laelwa ke Mchunu go ikgokagantšha le Mogotsi gore a monyetlele ka ga dikgokagano magareng ga maphodisa le bozamazama ka moepong wa Stilfontein ka North West ngwageng wa go feta. Nkabinde boetše pele ga komiti ya palamente le kgala bobedi seo ka morago ga gore a gomišetšwe morago bekeng ya go feta gore a kgone go phošolola dikagare tša sengwalo sa gagwe sa boikano. Maloko a mangwe a palamente a bile le bothata le dingwalo tša gagwe tšeo a di dirilego peleng gomme seo se ile sa hlola ditiego. Nkabinde o boletše gore la mathomo ge a bolela le Mogotsi e bile ka Agostose ngwagola. 20 August in paragraph 55.5 the minister called a staff meeting and he instructed us in the meeting to make, through the department, to make arrangement for him to go and visit Stilfontein. I confirm that it was at this meeting when the minister provided me with the contact details of Mr. Brown Mogotsi from Northwest. Bohlatse bjo bo thulana le bja Mchunu bja peleng ka March le nyaga mo a ile go a gana a sametše mare gore o se bana le Mogotsi. What would be his role in this meeting or at the meeting? Why would the meeting be facilitated with him? The minister wanted for me to arrange a meeting. He was planning to go and visit Stilfontein. Then he suggested that he needs to have an engagement with some local leaders to get an understanding before he goes there. So he then gave me the number of Mr. Mogotsi.
Nkabinde gore kopano yeo e tšere karolo ka Setemere ngwagola nakong ya ge Mogotsi a goroga le banna ba bangwe ba bane bao a ba hlalošitšego bjalo ka bagwera ba gagwe dipolotiking. Le ge go le bjalo, Nkabinde ga senka ba karolo ya kopano yeo ebile gore ga senka tseba le diteng tša yona. O re go bile le kopano ye nngwe gape go latela yeo ka February lenyaga mo Mogotsi le bagwera ba gagwe dipolotiking ba senka go ba iponagatša. The Mr. Mogotsi were running late, and then I had to check how far are they. Then when I contact Mr. Mogotsi to check on their arrival, he informed me that the individuals that should accompany him had been urgently called at Luthuli House, and they were now unable to attend. Nkabinde o felleditše ka la gore o be a sa tsebe gore Mogotsi ke tshebi ya maphodisa. Malapa a tlhogo ya sekolo le motlhankedi wa tshepedišo ka sekolong bao ba tlhokafetšego morago ga tiragalo ye šoro ya go thuntšhana sekolong sa tlase sa Ingqweni go la Thembisa ka Ekurhuleni ba nyaka toka e phethagatšwa. Basadi bao ba babedi ba thuntšitšwe le go bolawa ka sekolong mathapameng a la bobedi. Tlhogo ya sekolo ya mengwaga e 58 le motlhankedi wa tshepedišo wa mengwaga e 55 ba be ba itukišetša kopano ge ba tla thuntšhwa. Kgoro ya tša thuto ka porofenseng ya Gauteng e bolela gore go sa dirwa dinyakišišo mabapi le tiragalo ye. We hope and trust that the police, the law enforcers, will do the due diligence and make sure that the culprits are brought to book, the perpetrators. This is very painful that this happens. They happened during daylight, and in premises such as this, where we expect that there should be maximum security to protect the individuals. So we really don't know, but we hope that sanity will prevail. A ke gabotse pelo ya ka e botlhoko ke tla ba gabotse motlhanke tseba lebaka la gore go baneng a bolailwe ga botlhoko le gona mošomong ka a tutulelwe msebenzini wakhe. Mo kgweding ya dibatsela lefatshe ka moka le tla be le tsepareditše matlho go Afrika Borwa gomme SABC e tla go tlišetša ditiragalo tšeo ka moka thui bjalo ka mongae wa kgašo ya kopano kgothekgothe ya G20. Theeletša ditiragalo tše diteišeneng tša seyalemoya tša SABC tše 18. Gomme o be le itlhelo go dikanale tša telebišene tša SABC, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Etela dikgokaganyo tša leago le kanale ya G20 Pop-Up. G20 South Africa 2025 re go tlišetša yona. SABC ke mongae wa kgašo ya G20 SA 2025. Madume ga fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo dirego ba bang ba badudi ka Alex le beng dikgwebo ba kgobokane go tla go adimišana dikgopolo mabapi le tlhabollo mo motseng. Go swerwe kopano ye e bitšwago Alex G20 ka maikemišetšo a go lebeledišiša tšeo ba rego ga se tša akaretšwa kopanong ya seboka ya maloko a G20 mo mafelelong a beke. Alex kopano e be itletše wa go falala ge badudi le beng dikgwebo ba kopane. Taba kgolo ke ye ba ikwa e ke dillo tša bona ga di tšeelwe tlhogong bjale nepo ke gore dillo tša bona di kgotholelwe sebokeng sa G20 mafelelong a beke ye. Mabaka ke gore re rata gore re thušege ka gobane community ya Alexander e tswa le gole le motlhako, so badudi ba Alexander ba ka thagala kudu if ditletlebo tsa bona di ka kwagala di a kwa ke matšhaba kopaneng a G20 le gona mapresidente a G20 ka moka. Ga se badudi fela bao ba ngongoregago beng dikgwebo le bona ba re ba duma gore dillo tša bona di fiwe šedi. Re be re ka thakgala kudu gape le batho ba government ba ka ta bata ba bona mmereko wa rona re diang epša re thakgatše kudu a ke nyaka go botša maaka le gore re kopane le batho ba bang di-artist tše dingwe re kopane leng pleke swanang le lefelo le swanang le re leboga kudu. Re be re gopela mmušo gore o ka re tlhokomela rena re go potana ka mašeleng ya beletša mašeleng gore re kgone go duša economy ya South Africa, even though re be re gopela gore re kgone go tloša bana mo ditseleng gore ba afo go ja dinyaope gore ge mmušo ka re theka ka mašeleng re kgone go ba hira mo ditseleng batho mo ditseleng. Barekiši mebileng
ba re ke la ka leo. business e tla boela sekeng re tla tlwaela e no ba gore gona bjela go no ba bothata ke re di sa thoma mara ge nako e tsamaya re tlo tlwaela e tla boela sekeng jwale ka kgale nna kgale ke rekiša mo ka bo ma 1988 ke le mo ke tsofala ke le gona mo ke godišitše bana ke le gona mo ka yona business ye nna be re thabile a ba re ya tla re botse mohlomong e tlo re gola bjala ka le bona mophena a re bereke lebile re squeezana mo plekeng ye one ka baka la gore ba kubile batho jala re kgone go bereka re kry space go bereka and then be re expecta gore mohlomong e tlo tla ka mokgwa ba boletseng gore ga e tla ba tlo kgone gore re kgone go bereka ga botse mara ntwa mohuto a e jweleng ba kgatha tema kopanong ye ba ikemišeditše go ikgaša ka Nasrec. Kopanong gothe ya G20 maikemišetšo magolo e le go ntšha sa mafatlheng a bona kudu ge seboka se sa dinaga maloko se thagoga ka mokibelo. Ke Sello Ramalatla wa ditaba tša SABC Alexandra. Mokgatlo sa dirego letseno wo o šoganago le ditaba tša go amana le TB le HIV o ipileditše go baetapele ba lefase go bea pele kaonafatšo ya mananeo ka mašeleng bolwetši bja tuberculosis. Baetapele go tšwa dinageng tša G20 ba kopana ka Afrika la mathomothomo mo mafelong a beke. Batho ba go balelwa dikete tše 240 ka Afrika Borwa ba hweditšwe ba ena le malwetši ya go fapafapana a tuberculosis ka ngwaga wa 2024 se ke go ya ka mokgatlo o sa dirego letseno wa go bitšwa TB HIV Care. Bookelo ba MDR TB kwa modimole bo amogela balwetsi ba tshwaeditsweng ka mefuta e itsegeng ya TB. Balwetsi ba leng ka fa tlase ga lekgolo ba fitlhela kalafi ya multi-drug resistant TB le TB e bogale thata e bidiwang extensively drug resistant TB. Ke fitlhile mo awa bothata bo teng ke kry-ile thuso ke buile melaka o fodile bile mo ne ntse ke nwa dipilisi pila ka ya go ntle ka thoma ka le menate ka tloela dipilisi go tla mo ka tla go ra ke sa ipona bolwetse bola bo ga ke tso feta ke thanya ke le mo ka go sa nwe dipilisi ke fitlhile mo ka nwa ditlhare tša thoma o ntswara tšago thomile go wa tleliniking ba mpotsa gore ke TB wa ra gore no ke thome ke attende treatment ya TB. Go ya ka mokgatlo o thusang balwetsi ba tshelang ka HIV le TB HIV TB Care batho ba fetang dikete di le 250 ba tshwaeditswe ka TB ka ngwaga wa 2024. Mekgatlo jaaka HIV TB Care ya re baeteledipele ba tshwanetse go gatelela pele ka dikgato malebana le matsholo a bone a go fedisa bolwetsi ba TB. Province ya Limpopo ya re e alafa diperesente di le 80 tsa balwetsi ba TB. Motho mongwe le mongwe a di presentang mo ditleliniking tša rena o ka reng o na le maswao a malwetši a TB re a ba testa for TB gomme re ba le positive immediately ra ba thoma mo treatmenteng ya TB ba leng negative re a checka gore mo ba tswang gona ga gona contact ya motho o na leng TB if ka gae go na le motho o na leng TB then ra ba bitša le bona ra ba screena re ba le negative ba phela le motho o na leng TB ra ba fa treatment ya rena ya gore e ska ba tsena TB. Ditona tsa boitekanelo tsa dinaga tse e leng maloko a G20 ga ba fitlhelela tumelano e ka ga merero ya boitekanelo kwa kopanong ya bone mo malobeng. Seno se latela gore bathati ba naga ya Amerika ba gane go saena tumelano le bathati ba dinaga tse dingwe. Banni le seabe ba ne ba buisana ka merero e e maleba le gore baagi ba dinaga tseno ba thusiwe ka tshwanelo le gore go fedisiwe TB. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Komishene ya ditokelo tša botho ka Afrika Borwa SAHRC provinceng ya North West e laeditše go tshwenyega ka seo e se bitšwago go se tšeelwe hlogong ka ditšhišinyo tšeo di tlago ka mekgatlo ya chapter 9 ke dikgoro tša mmušo wa province le mebasepala. Letšatši pele ga la lefase la dintlwana tša boithomelo World Toilet Day mokomišenara ngaka Hank Boshoff o lokolotše pego ya mahlabiša dihlong ka ga kabo ya ditirelo ka mahikeng fa wa laetšago go palelwa go aba ditirelo ka mebasepala ka moka e mene.
SAHRC e hweditše gore dikgoro tša province le mebaspala di gatakile ditokelo tša badudi tšeo di akaretšago ditokelo tša seriti ka go palelwa ke go šogana le ditlhotlho tša kelelatšhila go dukologa province. Go nnile le ditshupetso di le dintsi go ralala porofense seo e le ka ntlha ya tshalelo morago mo mererong ya thebolo ya ditirelo le go sa tseye dikgato ga bathati ba puso. SAHRC e dirile dipatlisiso mo dimasepaleng tsa sedika di le 4 morago ga go amogela dingongora di feta 80 go tswa go baagi le mekgatlho e farologaneng ya baagi. Children are exposed to raw sewage in streets. Households are left vulnerable to flooding, disease, and unsafe living conditions, and communities are compelled to live amid persistent waste and environmental degradation. Baagi ba motlhabeng mo Mahikeng ke bangwe ba ba nnang mo lefelong le le maswa a tshololang mo malapeng a bona ka ntlha ya kgelelo leswe e sa diring. Seno ke morago ga gore masepala wa sedika wa Ngaka Modiri Molema o retelelwa ke go fetola peipi e tsamaisang leswe eo e thubegileng ka ngwaga wa 2023 ka Phatwe eo e ketefaletsang baagi botshelo. Ke dropile auto ko sekolong ne ke tshwantse ke collegeng ke go bala e be re decide gore ke drope auto re bankanya ditshenyegelo re agele bota ka re agile yana monkgwa teng o selege thata for gona batho ba ba tshwereng ke asthma e nna mathata mo go gona. SAHRC e tsibositse mafapha a puso ya porofense fa dikatlegeniso tsa pegelo eno di sena go tlogelwa di sa tsenngwa tirisong. There's simply an absolute disrespect for authority in this country, especially with regards to your Chapter 9 and Chapter 10 institutions. But even worse, there's an absolute disregard for our communities. Bontsi jwa mafapha a puso ao amegang mo pegelong eno a na seo fa go rebola pegelo ya dipatlisiso tsa Komišene ya Ditshwanelo tsa Botho. Re sa le fo, komišene e neile maphata otlhe ao amegang dikgwedi di le 3 gore e be a tsentse tirisong dikatlegeniso tseno. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Bagešo di felela mo tsebang gore le ka bogela ditiragalo ka moka tša kopano kgothe ya G20 go kanala ya rena ya G20 pop-up go app ya rena ya SABC Plus le go ditiši ka moka tša seyalemoya go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše Shalana. mogedi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong bo a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ga re lebelela gona godimo go la polokwane go tsenelela gona go la Mpumalanga go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 dikarolong tše ding tša naga le gona re lebelela gona go la KwaZulu Natal go na le kgonagalo tša mesarasarane ka diperesente tše 30 ge re tšwela pele jwale le tšona go sasa re di bona dipula tšela dintši di le gona di tsenelela gona go la Mpumalanga di tsenelela dikarolong tše dingwe godimo go la KwaZulu Natal ebile go tlabe go ntše go ene le kgonagalo tša muane mo dikarolong tše dingwe go tlabe go ntše go ne mogodi a ke re tlhokomeleng re le ka dikarolong tšeo tša naga ge re tšwela pele jwale le tšona go bonagala go tlabe na le kgonagalo tša ya matla ka dibe jwale ba re lemoša go sasa go tlabe go ne le pula tša matla di ne le magadiba gona godimo go la Limpopo go tsenelela gona go la Mpumalanga re tšwela pele jwale le tšona go bonagala dipula tšela go la go sasa di tlabe di le gona Mpumalanga jwalo tša matla ka dibe di na le magadima ke re tlhokomeleng re lebelela gona fase go la Motsekapa go tsenelela godimo gona go Vredendal le Springbok go tlabe go ne le phišo e matla a ke re tlhokomele re seke be ra tlhola melo ya hlaga e sa nyakegeng ge re tšwela pele jwale tšona go la go sasa go provinceng ya rena ya Gauteng re lebelela jwale dipula dintši di le gona jwale re lebelela Pretoria ke tša 25 Johannesburg ka tša 23 Vereeniging ka tša 25 lebelela go provinceng ya Limpopo go la go sasa Mosina ka tša 29 dipula di gona mo provinceng ya Limpopo go na go sasa Polokwane ka tša 23 le gona Seshego le Mokopane ge re lebelela jwale gona e tlabele 24 ge re tšwela pele jwale gona go la Mpumalanga go la go sasa re itemogela dipula jwale
mašišing go tla bo go ntšene le pula Skukuza go tla fiša ka tše 20 go lebelela jalo gona go la Bombela ka tše 20 nne le Emelo ka tše 20 go lebelela go provinceng ya KwaZulu-Natal go la go SARS re sa itemogela dipula Ulundi go tla bo go thetše le gona ka tše 20 re lebelela gona Kokstad le gona go tla bo go ntse go na le pula ka tše 20 Eastern Cape go la go SASA re lebelela jalo Maletswae go tla bo go fiša le gona Mthata go tla bo go ntse go na le Maru dikarolong tše dingwe e bile go fiša gona kwa Nojoli ka tše 20 ga re lebelela godimo go la go SASA go Western Cape jalo re lebelela Vredendal go tla bo go fiša ka tše 37 Beaufort West le gona go tla bo go ntse go fiša ka tše 3 go lebelela le gona Hermanus le gona go tla bo go ntse go rotate Northern Cape go la go SASA re lebelela Springbok le gona go tla bo go ntse go fiša ka tše 34 re lebelela Kimberley ka tše 33 re lebelela jalo godimo go la Freestata le gona go na le gona go le tša dipula sa Solberg go tla bo go ntse go rotate ka tše 26 Welkom le gona ka tše 20 go provinceng ya North West go SASA re lebelela Mahikeng ka tše 20 re lebelela wana le Rustenburg le gona ka tše 20 jwale re lebelela le gona Taung go tla bo go fiša ka tše 23 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke re ha e be boroko